jung ka ligas nong ka bakerdu ha. Te sakawi ka long jaka halorlum. Tingi kerdu ha. Te mentan lang ilayo gigi baki wal poi hayeng ru ka ru kambiang. Te nata kini pat ju bun gidi pat lim sudah. Te kantam kemangi situ la jingai lele. Ni hap jon di pat la jong la ngi te di pat plastik. Nata kipat jadi depai lim sudah kibam bun balafei ru. Kai bahkan ni katanat ke jongpi kalale hakaba kalak ban penbiang umpam umdi ikibri ha kejala lani ki kilat kinti kiba kan ni katanat jongpi kelasim ban pentikna bagi pat ba hakisnong kitau baru ha kejala kiyo ek umdi kebambiang. Honorable Deputy CM midang ong baka ding berkeum kebenaran kam haduk kata kalau kau bersisya bah ka umbam umdi kalau kebenaran kam haduk kata pada kesukuman bahagian ke sarkar jungi mentah hagan ke tem junga kum minister ngiak menteri ban penpoi syaki long yeng kum commission mode hak bangile tristom hana keling department ban pentikana bakawai kalong yeng kan yo ke umbam ke umdi kene commission na keling jungka ministry na ke sarkar India bat nakaling sarkar jungir ngilaya trei tenge hadu kata kamdei ke besuk ke sarkar meklaya ke barit ke jungi ke bomdon ke revenue ke biang bangin march ke state share ban contribute ke share ke state government ha kene ke bangidi ban ai lomba ke JJM tehri ke sarkar kala le bah kala le simkhia kata ha ka bakal contribute be ke share jong ke state government ke por isu tenat perkan mau bah ke por ke ba ngisdang hang ne mekhalia ngi don tang kumba 100,000 sanspa san pheu yeng kitrum yeng ki bayo te hendrei kumba kalong manta ngila poi saka arlak nyo pho 100,000 plus pa nru pusan tli kitrum yeng ki balayo manta lengba kan ka JJM iskwa ar berkemau phi bahwa kalong ka badai menakeling jogi ngila kwa ban pendap kloi kan ne da ka bangila set ka terket bagin pendap menta usnam hi po junu benai Desember ngidon hak to por kumba sanlak prapo kondai hajar pras pak prapo prateli gilong yeng bat gila target bangin pendep barok khoj gini gilong yeng hapo nyu benai Desember te hoaj kalong komisa barok bafitip bangin simpat lala ban le kata ada isu tenar begitu ba nakaliang hakaban sanction ni skim ngiduna stang kendiat ngilala ban sanction menta kumba sanlak san pholai hajar nyeus pak kendai phonriu teli gilong yeng ladep sanction ni skim kiladon hakajing pentre kamut bana ke original target ke bangim pat achieve ke ditang ke balai phonriu hajar kendai pu arteli kilong yeng na ke original numbers juki household hak bangi target originally ke rigi sutenar begitu menta bah ke ke ci persang jongi ban pentikena ba barok kilong yeng kin yo ngila persang ban ekran ngala tho arsin ni ke ci tho show minister jong ke jal shakti minister hakaba ban ailat buat ki urban villages ru kin yo lang baka JJM ti sutrat pemerintah kil asya nah ke JJM ban pendrungi kini ki census villages ke bangila dagdon menta setang ban pendep iki formalities ban yo ke AA ban yo pentre ringila la mentan pendrung te menta ke makalong kala kiu ke number of household menta syakan riulak life hajar lai spa prapo prateli kilong yeng hadin bal asya pendrung ya kini ki census tahun ngurang kini census tahun hadin belasya penduduk ki census tahun ngila poi syata te kumbalang mentang ngistan haka sau pholai persen 43.6% haka bangila achieve ban poi syaki longyeng jok pajba hang ne makalia tingila ya le tenge adu kata-kata oi kalong kebadai bangim simlala ban poi syakathong 100% kemangi kwa ban poi pendap menta Desember tehenre ngi sukumen bani ibekidon ki district kibala poi syadu syakan riu pura persen kum ka east karo hills ngilala poi hadu 68% ka southwest karo hills hadu 68% bar kari boy kum basan pun riu persen ngilala pendep kidang pun kita hakan ni kecil kidang pun kita he kibangim parla pendep tende ngidang don on the job te gi kibeti ba kumbangi ngila kabobon ngila persang penyok kamtam penyok sanction ni skim te mentakan desa kai implementation menteri te kar ke bangila kar barang don kena kepor arbanai ke sarkar jungir ngiri persang te regi kibeti ba ke sarkar ke banwanru
kan yok berbudin pendap ini kam kiba dang Kebalai pat makan ka sarkar kamla pat ban Menteri Kampurai kan ka Greater Water Supply Greater Shillong Water Supply Scheme. pi kan ka skim kalong ka ba mat jeng he kuma mat ki project bom dep syuk ki posnam ti kan ro kalong kumju ngi lakwa plan pendap no dan ri amsullah pendap tamai skop ni tu pi badai ka sarkar kabal sanction ni ka revise estimate kabadan kam ka fon kaban riu pusan crore kan sarkar kala sanction ni kata ka jing.com ni ka ya kata revise estimate bar maria sanction ni kata ki kontraktor kala resume bi ka jing tre kumbalong mata ka progress kalong ka bahar kata bon ki cakap ke letre POE kum kamolai ke balai ti lut ke surok ke pajak ke laya ot ke laya knyum dan rimta ke laya hidon minister Pududi hang ni akaba nak kedeng department Pududi ke laya latang ha akaba laya shna la kampan bah manta ke pajak ke laya kidak ba kan kamsuk ke ni akaba kam bah manta te ngilai persang menteri ban pendep ikane gila bu kini takir hubungan Desember te hari gina sak setang katu kene singi ngin pek ke bagi lapan le kene ke Greater Shillong langin poi hakano ka stage hakaban kut mata upnai gidang yetre tingi kentu yaki bakin penkeloi no ikini ke kam bat hakaju ke por kidan kitiki ki kam ke baladam komang le yi mena kidan ki kam ke bala pendam lingba une u pait blue lane u pait jongka Greater Shillong tingis kerpat yaki bak soba bikin maromot na ubud na ni kam keloi namar bangi kwa bani i ba kani ke surok jongi kitiki mau lani kitu wat ki pait so ki balami sha jorong kidi bandan hapo lani kidi bandan lamba ka jingtap lani kantap surok tap kendo ta kata ka dei ka jingkerpat na leng jongi bat ngingit scam ba lada ka PHE leng ba ka investigation division bat ka Greater Shillong ka pen keloi ni ka kam ngingit scam ba unong sung jong sung mulai hi how they shop December let's say nglayo ya kasurok ke bapaka ya ke ba lesingin sungtanan bat ha kaju ke porong sokumen ba nak len jong ka PUD menero kiti dani benta hang te ha janlom jingtam Presbyterian Cemetery hang te kila ai ke benta ba kandan kadrin napo bat kan ya footpath na jong bat let's say kandan ka jing internet ya kinong song jong mulai anda ladap ya kenika BMBC walk